Shalom, menjua-jua manbanta krina setun. Jumpakah kita ibas jambur setunta wari endah. Mata tak kita semangat makaikan kesempatan si berikan di bata manbanta. Ope dengan kita ngerana karena kata di bata si jadi persingat manbanta. Mari ras kita artoto. Bujur o Tuhan di bata, ibas pengarang-arandu ke gunung kami krina setun. Pak saenda, ngobre kendu umur si cair man kami o Tuhan di bata. Kelengatendo lapun harleka empat kami. Tolepe mindo kami o Bapa, maka kam dage si masu-masu kami ibas warsi sendah. Gelah kami pe tetap banci jadi pasu-pasu mankrina keluarga kami ras teman-teman kami. Bagi kapeo Bapa, kam dage sinambahi kepentar ras kebuluh man kami. Gelah ibas kami ngorati katandu, banci yang kai kami, terlebih pe banci kai pakaikan kami i tengah-tengah kegulun kami. Ngerana dage kamu Tuhan narakatandu, sebab kami sikap megi kencah. Ibas gelar anakndu Tuhan kami Yesus Kristus kami artoto. Amin. Kekelen Tuhan setun krinana kata di bata si jadi persingan banta ibuat ibas sada tawaris 16 ayat 34. Sada tawaris 16 ayat 34 bagian danina. Katakan bujur man Tuhan, arkiteken kini ulinna, keleng atena tetap rasa lalap. Sehijenda pungogenta. Senina ras turang setun sini kelengi Tuhanta Yesus Kristus. Arah ilustrasi setun ras kupu-kupu ije ituriken maka lit sada setun si medeate ia nandangi kupu-kupu silik ibas kepongpong na dengar. Kupu-kupu sili ibas kepompong dai ngo berusaha kal ia guna darat arah lubang sikiti sili ibas kepompong krina usahana gegehna asa ngasukna nggo ilako kena tapi laya berhasil dengar maka kepate setune dandai mekuah tena sampatina kupu-kupu dai gelah darat ibas kepompong nari. Maka ibuatna sada gunting, guntingna kepompong dai. Maka mis lepas kupu-kupu dai ibas kepompong nari. Meriah kal ukur setun dai. Sebab nina ibas ukurna alu usaha sikiti pe nggo banci aku mencidahkan kekelengan nggo banci ku sampati kupu-kupu nendai darat ia ibas kepompong nari alu laya menderita alu laya lit ibas perbeben semberat bagai ibas syukurna tapi soniarap seni naras turang setun seni kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kopeken kupu-kupu singgon darat ibas kepompong denari labanci ya kabang. Kabang nendai terlipat labanci maksimal ia terkembang. Maka
guape banna labanci ia kabang. Padahal ndade iarapkan setundai maka adinggo krean darat ibas kepongpong nenari ngobanci ia kabang baliras kupu-kupu sideban. Baliras kuan-kuan kalak karo nina. Suan galuh tengah sabah. Suan ngaruh tamasalah. Kai silakoken setundai man kupu-kupundai. Kopeken rebahan kupu-kupundai menderita segedang-gedang umurna. Adi kupu-kupu sidewan banca kabang kuja-kuja bebas dia. Tapi kupu-kupu sila melalui proses ndadai. Sian darat kita-kita kepongpongan dai i keret entah pe i gunting ia lanai banci kabang. Hanya dalam manjar-manjar saja. Engkai kan rumah kabege. Kita-kita kan situhuna. Adi kupu-kupundai ia berproses ikutina tahapan-tahapan makayan darat ibas kepongpong enari. Maka terjadi metamorfosis si erbahanca ia megegeh. Banci artina arah lubang sikit ndaipe. Banci artina sayak nandai ipres seh artina megegeh. Raseh kapagi waktuna ian darat ibas kepongpong enari maka banci ia kabang. Tapi adi laluina sebagai rupana maka lanai artina ia ngalaukan pergegeh. Lanai ia ilatih. Ia nggonjalani jalan si pintas saja. Senina ras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Arah ogen tandai katakan bujur man Tuhan. Erkiteken kinulinna kelengatena tetap rasa lalap. Kopeken kita ciptaan Tuhan di tengah-tengah doni enda. Ngoi ciptakan Tuhan, ngoi tepat Tuhan alu sempurna. Lali si kurang, lali si mantambahan, lali si lebih. Kerinana ngoi sempurna. Aminna dia berbagai-bagai bentuk tahan. Aminna dia berbagai-bagai proses-proses guna pengembangan keturunan krina ciptaan di batai. Tapi sejelas krina engkau sempurna. Sebab di bata menciptakan dunia labo bagai-bagai saja. Tapi ciptakan na alu sempurna. Mungkin secara akal pikiran tak sila misalkan rubiah-rubiah. Sila siakap pas. Terlalu sederhana siakap pedalang keguna. Tapi engkau diciptakan di bata man bata. Mungkin kita sendiri ibas pedalang kegunta. Melala penungkunan ibas kita. Melala artina pertanyaan-pertanyaan. Uga maka begeda. Uga maka begah. Rasi debanna. Tapi si jelas. Maka krina kita ibas keberadaan geluhta. Krinana engkau sempurna. Amin lagi siakap li kekurangan ta. Tapi arah kekurangan te engkau ijabkan di bata. Engkau itu di bata. Maka rasa banci kita pasu-pasu man kalak si deban. Maka tugas ta. Sinaras turang. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita harus ngatakan bujur. Ngatakan bujur kita mandi bata. Kita nembah mandi bata. Kita tetap membahagiakan di bata di tengah-tengah kegelunta si Gundaria indah. Ugape status kegelunta. Tapi tetap kita ngatakan bujur mandi bata. Sebab siakap di bata si terulina ibas kegelunta. Sebab di bata si sembah te kap di bata si muli. Di bata si engkau ngaturkan krina perdalanan keguluhan tinepana di tengah-tengah doni enda. Rasada pelalik seri sadar sedepan. Enda artinya luar biasa pekerjaan Tuhan. Luar biasa ciptaan Tuhan.
luar biasa artinya harapan Tuhan arah krina ciptaan nandai. Atena maka arah krina kegun ciptaan di bata sehingga tenepanai, maka krinana mempermudah menggelar di bata. Ras keleng ate di bate tetap rasa lalap. Malam ateta setun krinana sebab keleng ate di bata la pernah erleka man banta. Maka arah penggogen tandai relajar kita man ilustrasi skala setun ras kupu-kupu dai. Memang tuhu-tuhu ibas pusuh setun simbag senari kalnge. Maka isampatina kupu-kupu dai gelah darat ibas kepompong enari. Tapi layang kaina, layan tusina kai sibahan nae. Akapna saja menca pas, tapi situhuna ibas peralanan labo bagai surah-surah di bata. Kap makai kata kendai. Tempanuan ngaruh setundai gelah ia banci nampati kupu-kupu dai ibas perbeben nanari. Tapi kopeken ngaruh nandai jadi tak masalah dungna. Sebab la jelas iteh setunandai ugakin keadaan, ugakin permasalahan, ugakin proses perubahan-perubahan silit ibas kupu-kupu endan dade. Maka seni naras turang sini kelengi Tuhan tak Yesus Kristus. Kita harus artinya pengdesa zaman di bata. Kaipe si jadir di tengah-tengah kegelunta di bata saja sembah. Si penting artinya ibas kita ngondalani wari-wari kegelunta krina setun. Melala artinya kita setun lanebo sempurna kal artinya kesehatan ta. Mungkin aktivitas ta pe enggo kurang. Likange artinya setun silanai ngas perdalan jauh. Likange setun ibas paksana gundari terpaksa medem ibas ingan medem arkite-kiteken kelemahan-kelemahan sidik ibas daging kulana. Likange setun arkite-kiteken organ-organ tubuhna lanai katina bagi biasa ngoka belang perdalanna. Lanai banci pinter perdalanna. Arkite-kiteken ya nahaina mungkin bermasalah. Entah matana pe banci kang lanai jelas pengenan. Bagai pe sifat-sifatna lanai bagi sinai. Tapi kita setun tetap kita ngatakan bujur mandi bata. Maka sepaksana gundari kita bersyukur mandi bata. Ibre kena umur man banta. Alu bagai ibas masa tuan tenda pe kita banci tetap jadi pasu-pasu, jadi berkat mankala sineban. Maka tetaplah kita ngenen krina peralan kegelun tenda ibas segi positifna saja, tapi positif thinking. Lalu bagai malam mate tandalani wari-wari kegelunta terpuji gelar di bata. Arah sepe kita setun bangkit tak jadi berkat mankala sineban. Amin. Mari ras kita artoto. Bujur o Tuhan di bata, katandu ngoi begiken kami, rasung ngoi teh kami, maka kam di bata, singgon ciptakan kami krina manusia ras isina donida krinana. Tuhan kam si perkeleng, kam si perkuah, kam si mediate nandangi kegulung kami. Kai si bahandu ku tengah-tengah kegulung kami megati layang kai kami. Tapi te kami Tuhan maka rencana do rencana si terbaik. Maka man bandu saja kami tetap mengatakan bujur. Kam saja tetap ipehagakan kami di tengah-tengah kegulung kami. Arak-arak kami ya Tuhan. Ibas peralang kegulung kami. Gelah ibas masa tua kami pe banci dengan kami jadi berkat. Manturang rasina kami sideban. Ibas gelar anak Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Seijenda perjumpaan ta. Jumpakah kita ibas kesempatan sire
Tuhan Yesus sinemani kita. Tetap semangat menjalankan kesempatan si berikan di bata man banta. Amin.